ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰሞኑን አንድ እህታችን ሞታ እንግዲህ ሚዲያው ስለሱ ብቻ ነው የሚያወራው። ነፍሷን ይማረው፣ ለቤተሰቦቿ መጽናናት ይሁን። ኬት ወጣት እህታችን እየተነገረ ያለው ከፎቅ ላይ ወጥቃ ነው የሞተችው ተብሎ ምርመራ እየተደረገ እንደሆነ ያው መረጃው አለን። ታሳዝናለች። ቆንጆዬ ልጅ ነበረች። ብዙ ፊቸር ያላት ነች። በብዙ ነገር መቀየር፣ ቤተሰቧን መርዳት፣ ራሷን ማስተካከል የምትችል ነች። ህይወቷ በማለፉ እንደ ማንኛውም ዜጋ ስሜቴ የሀዘን ነው። እኔ ከዚህ ጋር በተያያዘ መናገር የምፈልገው ማህበረሰባዊ ግብረ ገባችን እየተበላሸ መሆኑን ለማንሳት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ማንኛውም ብሔር እንሁን ግፍ ተናጋሪዎች አይደለንም። ማለት በአንደበት በሚነገር ግፍ ራስና ቤተሰብን መዓት ወይም ቅጣት ያመጣል ብለን ስለምናምን ብዙ ጊዜ እንደው ሰብአዊነቱ እንኳን ባይኖረን ግፍ ከመናገር እንቆጠባለን። እኔ አሁን ብዙ ግፈኛ ሰዎች አያለሁኝ። ብዙ ዓመት ወንጀል መማሪ ነኝ። እኔ ወንጀል መረምራለሁ። ሰው ገደሉ ተብሎም ሳይገሉ የታሰሩ ሰዎች አጋጥመውኛል። ገለውም ደግሞ አልገደልኩም ብሎ ሸምጥጠው ብዙ ዓመት እንትን ብሎ ነፃ ለመውጣት የሞከሩ ሰዎች አጋጥመውኛል። ስለዚህ በወንጀል ምርመራ ሂደት ውስጥ ሁሉ ነገር ሀፕን ያደርጋል። አንዳንድ ሰው ወንጀልን ፈጽሞ ፈጻሚው ሳይታወቅ ሊቀር ይችላል። በአብዛኛው ግን ነፍስ ያጠፋ ሰው ግን ዞሮ ዞሮ ነፍስ ከእግዚአብሔር ስለሆነች ሲያዝ ነው የሚያጋጥመኝ፣ ወይ በሆነ መንገድ ነው የሚያጋጥመኝ። ግን እንደምናስበው ቀላል አይደለም እና የሆኑ ሰዎች እገሌ ነው የገደለው፣ እገሌ ነው መጠየቅ ያለበት፣ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን አግኝቻለሁ እያሉ የሚናገሩት ነገር አሳሰበኝ። በዛ ሰውዬ ቦታ ራስን ማስቀመጥ ጥሩ ነው። ሁሌ አንድ ነገር ስናረግ ንጹህ መሆን ከፈለግንና ሚዛናዊ መሆን ከፈለግን በሞተውም ሰውዬ ቦታ ላይ ራሳችን ማስቀመጥ አለብን፣ ወይም ደግሞ ቤተሰባችን ማስቀመጥ አለብን። ገደለ በተባለውም ሰው ላይ ራሳችን ማስቀመጥ አለብን። የፈለገ አይነት ባህሪ ይኑረው ሰውየው፣ እብድ ይሁን ሲፈልግ፣ ከዛ በፊትም ሰው ገሎ ሊሆን ይችላል ሰው። ዛሬ የምናየው ግን ያን ሰው አሁን ባለው ሁኔታ ነው። አንዳንድ ሰው በተፈጥሮ ግንፍልተኛ ይሆናል። አንዳንድ ሰው ጸብ የሚወድ ሰው ይሆናል። አንዳንድ ሰው ነገሮችን በትዕግስት ማለፍ የማይችል ይሆናል። ስለዚህ ያን ስላደረገ ነፍሰ ገዳይ ነው ማለት ግን አይደለም። በጣም የማይገናኙ ነገሮች ሲነገሩ ስለሰማው ነው። ከፎቅ ላይ ስትወጥቅ እንዴት አካባቢው አልሰማም? ምንድን ነው የወደቀው? እንዴ ፈንጂ እኮ አይደለም የሚፈነዳው የሚል ነገር። ሰው ሲወጥቅ ምን ያህል ነው ድምፁ? በዚህ ጉዳይ ልምድ አለ፣ እውቀት አለ ወንድሜ። ሁለት ሰው ራሱን ሊያጠፋ ከፈለገ እኮ በምንም ጠብቀህ ልታድነው አትችልም። ህይወቱ የራሱ ነው። ከፈለገ ያኖረዋል፣ ከፈለገ ያጠፋዋል። ለዛ መንስኤ የሚሆኑ ነገሮች፣ ምክንያቶች፣ የሩቅ የቅርብ ምክንያቶች የሉም ማለት አይደለም። መጥፎ ሰዎች አንድ ሰው ራሱን ለሚያጠፋ ሰውዬ፣ ለደካማው ሰውዬ ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ። ብልህ ሰዎች ግን ራሳቸውን አያጠፉም። ለማን ብሎ ነው ራሳቸውን የሚያጠፉት? ለሰው ብሎ። ይሄ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው። ግን የሆነ ሰው ራሱን ካጠፋ ወይም ደግሞ በሰው መገደሉ እስካልተረጋገጠ ድረስ ራሱን ካጠፋ ሰው ሌላ ሰው ወንጀለኛ ሊሆን አይችልም። በእርግጥ እስኪጣራ ድረስ ሰውየው ነፍስ ነው የጠፋው፣ መመርመር አለበት። እስር ቤት ይሄዳል፣ ቀጠሮ ይጠየቅበታል፣ ይመረመራል። ይሄ ነገር ተደጋገማል። ለኛ ጋር አንዴ የጅማ የሆነ ከተማ ከንቲባ እንደዚህ አይነት ነገር ተባለ። ከዛ ያ ልጅ አንድ የምንወደው ዘፋኝ ደግሞ ከአሊሚራ ጋር የዘፈነው ረጅሙ ልጅ፣ ብዙ ጊዜ የዘፈን ግጥሞቹን አነባለሁ፣ ደስ የሚል ልጅ፣ እሱም እንደዚህ አይነት ነገር አጋጠሙ።
አሁን ይሄኛው ልጅ አጋጠመው። እኔ እንደውም ደስ ሰው ሲሞት ደስ አይልም፣ ግን እንኳንም ከሌላ ብሔር አልሆነች ነው ያልኩት። ወይ እሷ ከሌላ ብሔር አልሆነች ነው ያልኩት። ይሄ የኛ ሀገር የደካማ ፖለቲካ እርሾ መጠንሰሻ ይሆን ነበር። በዚህ ምክንያት የተወሰነ ሰው ተገሎ ሊያድር ይችል ነበር። ምክንያቱም የሆነ ታውቃላችሁ ከስሜታዊነት ከእንስሳነት ትንሽ ቀረብ ብለን ነው እየኖርን ያለን። አስተያየት የሚሰጡትም ሰው ድርጊት የሚያደርጉ ሰዎች ሩዛ ናቸው። እኔ ቢሊሌ የሚለውን ዘፈን እኔም ሰምቻለሁ። አድናቂ ነኝ። ያን ነገር ያው ብዙ ቀን ባልሰማውም የሆነ ጊዜ ያው ሰምቼው ደስ ብሎኛል። ከዛ ስለ ቢሊሌ ስለምትባለው ሴትም ከዛ በኋላ ነው ጉግል አድርጌ ያነበብኩት ያየሁት። የሆነ ሰው ታይለንትድ ከሆነ ከምን የሚነሳ ትልቅ ቦታ ላይ ከደረሰ አፕሪሼት አደርገዋለሁ። ግን የሆነ ሰው ታይለንትድ ስለሆነ ከሚስቱ ጋር አይጨቃጨቅም ማለት አይደለም። ከገል ፍሬንዱ ጋር አይጨቃጨቅም ማለት አይደለም። ወጣትነትም ከሚያመጣቸው ችግሮች ሌላ ባልና ሚስቶች ወይም ፍቅረኛሞች ይጨቃጨቃሉ። በዛን ጊዜ የሆነ ሰው ራሱን ካጠፋ ያ ሰው ወንጀለኛ ነው ማለት አይደለም። ራሷን ታጠፋለች ብሎ አላሰብም ይሆናል። የሆነ ወንድ እኮ ወይም የሆነ ሴት ከሌላ ጋር ቢሄደች እንኳን ተብሎ ቢነገር ራሷ ታጠፋለች ብሎ አያስብም እኮ ሰው። በቃ እንለያያለን ብሎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ መፍረድ ጥሩ አይደለም። ዝም ብለን አንደምድም። ረቂቅ ነገር ነው። ወንጀል ምርመራ ረቂቅ ነገር ነው። ሰው ገለዱል ተብሎ ከ50 ዓመት በኋላ ሳይገሉ ወጥቶ ሲያዩ እያያችሁ በሰለጠነ ሀገር እየኖራችሁ የሆነ ሰው ድሮ የተጣላት ገርልፍሬንዱ ያወራችው ወሬ ዛሬ ሰውየውን ነፍሰ ገዳይ ሊያደርገው ይችላል። የሆኑ ሴቶች ምናምን ኦኬ ሰውየው ባህሪው ጥሩ ላይሆን ይችላል እኮ የራሱ ጉዳይ ነው። ግን ማየት ያለብን ከስሜት ወጣ ብለን ነው። ራሳችንም ስንት ብልግና ከኛ በላይ ባለጌ ያለ እንዴ! በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን ዳኛ ሆነን የተቀመጥን ሰዎች እኛንን እነዛን ሰዎች ጣታችንን መጠቆምና እነሱን እንትን ማለት የምንችለው ከአንደበታችን የወጡትን ነገሮች እናውቃለን። የህዝባችን ባህል፣ ማንነት፣ ክብር የሚጠብቅ ነገር ነበር የምንናገረው። ፕሊዝ እንረጋጋ። ሙያ ለባለሙያ እንተው። በተለይ በወንጀል ምርመራ ጉዳዮች፣ በነፍስ ግድያ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ አትግቡ። ህዝቡ በአእምሮ እንዲፈርድ አታድርጉ። ዳኛውም የህዝቡ አካል እኮ ነው። የሰማቸውን ነገሮች ቀጣጥሎ የማይሆን ፍርድ ሊፈርድ ይችላል። ራሳችሁ እንደሆናችሁ አስቡት። ነገ ደግሞ እናንተ ቤት ይሄ ነገር እንደማይከሰት እርግጠኛ መሆን አትችሉም። ሰው ናቸው። ስለ ሞተችው ልጅ አዝናለሁ። እነዚህ ወጣቶች ሁለቱም እንደዚህ አይነት ነገር ባይገጥማቸው ደስ ይለኝ ነበር። ግን እኛ ሰከን ማለት አለብን። አበሻዊ ግብረገባችን የት ሄደ? የግብረገብ ትምህርት የሚባል ነበር ድሮ። እሱ ትምህርት መጀመር አለበት። ካልሆነ ህዝባችን እየጠፋ ነው። ያዳምጣችሁ ነው። እግዚአብሔር ይስጥ። ኤርትራን መርቲ ሲቁኖ ሰላማዊ ሰልፊ ባጅር ኑ ከጀዳ ጅሩ መለቃኑ ገርጋራ እንጀን ቀርሺ ተከቲ ኑ ከና እንጀን ሰፖርት ኑ ጎዳ እንጀን ወንቲ ኑ ጀኔ ሰገሌ ኑታ ካቶ ሸማር ከፉን ይሁደት ሚዲያ ኬኛ ቪዲዮ ሃራዳን ዴቪን ዱፍነራ ቪዲዮ ካነ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹን ጀልቀባን ሲኒን ጀዳ ነሞታ ሄዱ ብራገው ቀባ ወንቲ ኩን አሪፈቺሳ ዋንቴፍ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹን ነሞታ ሄዱ ብራ ቀቡ ጎዳን ሲኒን ጀዳ ከረ ቪዲዮ ዴምነ ቻዳ ማከረ ቪዲዮ ኑ ከጀዳ አቀምጪ ይሁዲያ አቃ ጫሉ ተከለ አደራ አኒ በርሲ በደ ነው ለርገበሬ አዱቱ አነና አቀበደ አደራን ዝምብራ ካወደ ተብራን ቀው ነጋንገላ መረግ ጅሩ መለቃኑ ገርጋራ እንጀን ቀርሺ ተከቲ ኑ ከና እንጀን ሰፖርት ኑ ጎዳ እንጀን ወንቲ ኑ ጀኔ ሰገሌ ኑታ ሁማን ራይት ቢርሃገሁ ሰገሌ አዱኛ ረት ያረጋሙ ኡመኒ ኤርትራ ኢጆሌን ኤርትራ አስኬሰ ጅረን አኩማ ሰገሌ ረኮ አስኬሰ ጅሩ ሁንደ ደጋሃኒ ቢዮት አውሮፓ ዩኬ ረት ሂሪረ ነጋሃ ባህኒ ወሮኒ ፎሎወርሲ ጉርጉዳ ቀበን ሐዋሳ በልአ ብረት ደጌቲ ቀበን ሰገሌ ታኒፊ ሰባ ሳኒቲፍ ሰገሌ ታሃበኒ ፊ ሰገሌን ኢሳን ታንሱን ሃንገ ጥቆ ሂሌታቱ ጅጅረመ ቪዲዮ ሂ ቀበ ዲባ ቪዲዮ ሂ ቀበ isin warri hawaasa biratti dhageettii qabdan warri beekamtii qabdan social media kana fayyadamtanii sagalee nuuf ta'uun what is wrong maali dogongorri maali ni rakkinni ni qabume dhiibbaan isin irra qabu maali hidhatte sagaleen kalebiyaa homaa jedhan isinaafitan jedhe no sagaleen galaa qotaa maali taa kaleessa namni martuu chaalenjii wahii dabarsee jiraatu maal jedhe waan an jedhe dhaabbadhu dubbadhu kakalee dhiisi gala lafa qotaa harargee deema akkastaa arsii deema akkastaa lafa ibsishaa qotaa viidiyoo murame caafii qabattee naa ta'e
Allaabii laayivii irra jira. Tamsaasa kallattii laayivii kan keessa jala. Dhaggeeffadhe. Ani nama miidhamuu namaatitti gammaduu miti. Ilma Oromooti miti. Everything nama kamittuu gammaduu miti. Uumaa kiyyarra. Anaa ta'aa jiru giryaa'ee dhufanii koomentii jalatti koomentiin guutuun arrabate. Kallaan Liibiyaa sagalee ta'ii jennaan namni yookiin keessan naa barreessee yookiin koomentii fata'inuu nama hundatu ka'aa jiraan as radda'ee jiru. Nama tokko lama kadallaalli qabate se'aan. So rakkoo Liibiyaa hin beeytanii osoo kuuntumamee miliyoona gaafatamu miliyoona lama gaafatamu maaliif deemtanii? Deemtanii lafa qotuu yoo barbaadan biyya hambaa deemaniitu lafa qotanii Baaleen hin deemtanii Harargeen deemtanii Jimmaan hin deemtanii maaliif seera dhala biyyaa baatanii jedhe. Ammallee yoo ta'e ijjannoon kiyya san seera dhala Oromoon biyyaa bahuun qabu habiibi dhugaatitti himaa. Warra amma Liibiyaa keessatti rakkate rabbi rakkoo keessaa haa baasu. Dhugaa namni akka itti bahu hin beeku. Akka itti galu akka itti bahu beeka malee bakka galuu fi bakka dhaqu hin beeku. Jechi kiyya yoo akkasii aarsullee ta'e ammaaf rabbi achi keessa isin haa baasu an ammallee hin jedha. Abbaan fire haa aaru. Oromoon seera dhala biyyaa bahuun qabu. Seeraan bayuu qaba. Amma osoo seeraan baate osoo gaafduraa paaspoortiin baate hin rakkattuu jechuudha jechi kiyya kana. Kun yoo si aarse homaa si gochuu hin danda'u. No, kun biyyattii biyya mootummaa. Laal asli asbiratti wanti wallahi an paaspoortiidhaan karaa heggaawiidhaan dhufe mana natti cabsanii paaspoortii kiyyan harkaa fudhanii birrii na gaafatan. Dhugaa rabbii seera wanni jedhu wayi hin jiru Liibiyaa keessa. Ankuma lamaaf fudhatan dhufe mana cabsanii paaspoortiin harkaa fudhatan hin jiru si galee akkuma addunyaa nu dhageessu amma Idris viidiyoo waraabee gadhiisee jira. Eertiraan marti si kunoo salaamaawii salfii ba'aa jirti. Viidiyoo isinirraa eegamu. Ibsishaan haa ta'u maakiin haa ta'u tokkoon keessan viidiyoodhuma Itoophiyaa Liibiyaa keessa jirtu akka hin duune jettanii waraabdanii akka nu gadhiistan qofa isinirraa barbaanna malee birri lubbuu keenya nu hambisaa jennee isinirraa wanni barbaanna takka illee hin jirtu. Hamma manallee inkireessinoo nama waraqata hin qabnetti jedhanii jiran wallaahi kaleessa safara an jiru keessaa bakkeetti yaasanii ariyataa jiran. Siigaleera miti. Mootummaan warra waraqata hin qabne takka akka hin teessisne jennaan mana keessa ijoollee karaatti dhumanii dhufan mana keessaa baasanii ariyataa jiran. Anilleen dubartiidha garuu obbolaan keenya dhumaa jiran wallaahi asli haalli jireenyaa hedduu ulfaata dhugaa rabbii. Bakka kana jettee dubbachuun hin ulfaata ijoollee as keessa jirtu ijoollee Liibiyaa jechuudha. Nyaattee garaadha hin qabdu karaa saharaa kanatti duutee dhuftee as geessi gaafa dhuftee as geesse lafa itti boqottu hin qabdu wallaahi akka sareetti amma mana hidhaa geessatti jechuudha. Jireenya jarri an dubartiidha bar'aan akka gaarii jira si galee garuu wallaahi haalli ijoolleen biyya keenya Itoophiyaan afaan takka deebisuu hin danda'an si galee. Akkaataa itti taphataa jiran. Eertiraan Chaadiin imbaasii qaba, Suudaaniin imbaasii qaba. Eertiraan wal dhagaa kan keenya keessatti Oromoon as keessatti maxaama yoo dalagattee walii siitiin garagaltee waliin ilaaltu sii galee. Anamma meeqaaf meeqa duukaa harkisee karaarraa fidee mana keessa bulchaa wallaahi la'azim namni kamuu hani dedoo ennaan na beeka as keessatti. Garuu Oromoon wal gargaaruu miti akka bineensaatti wal ilaalla as keessatti sii galee. Amma mucaan takka dhukkubsatee nurkatti du'ee. Mana yaalaa geessitee gwaddinyaa kee isii qabanii hidhanii wallaahi ji'a afuriif mana hidhaa teesse jechuudha. Sababa mucaa mana yaalaa geessite san isii sababa kam hidhame beektaa? Hijira sharaayaadha jedhanii isii qabanii hidhanii mucaan TVdhaan du'e amrii rabbii ta'e. Isiin immoo sababuma mucaa karaarraa fuutee mana yaalaa geessiteef achitti hidhamtee hafte jechuudha. Jideedaa bakka jedhanutti geessanii hidhanii ji'a afur achitti hidhamtee intala dallumannaa tokko wajjin hidhamtee dheengadda torbiin geenya achi keessaa ba'an. Sigalee haalli yoo ati dhukkubsatte yoo mana yaalaa si geesse yoo ati duute anaan na qaban achitti. Inni du'ee achumaan tallaa jaagala wal qabbaruun illee hin jirtu. Inni jirummoo akka itti jiraatu dhabe bakka hamu. Raamadaana booda kan argitan ajjeesaa bakka inni jirutti waraanaa jedhanii kunoo maglacaa walii kennanii jiran. Dhugaa yoo dandeessan sagalee dhuma qofa nurraa ta'a. Wanni isinirraa barbaannu tokkollee hin jiru dhugaa rabbii. Ana akka caarraa ta'e caarraa as keessatti na qabate ijoollee sagaleen nu bira dhaabbadha. Bakka waan biraa isinirraa hin barbaannu dhugaa. Dhumaa jirti ijoolleen keenya as keessatti wallaahi asli akka nama ta'us jibbisiisa jechuudha. Maallaqa miliyoona takka lama baastee dhuftee garaa hodhamtii tirfaan jetii jedhanii bowaasiir jedhanii as keessatti bakka dhumaa jirti. Please asli aarsaa guddaa nu kaffaltee jirta. warra ajalatti miseejiin sa'arraftu hin ilaalin namoota ilmaan qabu as keessa jira amma an abbaa warraa kiyyaa baara gama jira anas gamanan jira daa'ima wajjin
har'a yoo ka'ee ala kanaa tokko sankaratti fi gonqobu si galee namti